Government of Meghalaya lungba ka office jong ka Directorate of Educational Research and Training nongrim mau laim crash long kala palai paj ba ya kawi ka notification la ne ka jingpan bana khamtam ya gitu ki applicants ki bla apply na ko benta ka MTET examination jong usnem arjar ar pusan kata kalong na kamta gitu ki candidates ki bla de ban apply na ko benta ka MTET la ne ka Meghalaya Teacher Eligibility Test jong usnem arjar ar pusan ba ladep ban pelaj ya ki admit kan ki joki kata nakabenta bapinto ya ke exam kata haka arpsan trik benai April arajar arpusan bat bandaulut nakabenta ka admit kan ki jongpi sumbaha ban late lumba ka obsal website jong ka education department kata dert.megeducation.gov.in badia gini ki admit kan lala ban say lane lala ban download nadu ka khatway trik benai ba saw lane benai April ajar arpusan nadu ka saubaje janmit syakman di namar kata ngakarpat jadi ki applicants baro ki bapej ya gani ga video bat kumjuru ki bompej suma ban share syaki bala dadei kito ki candidates ki bala apply nak benda ketika MTET kin sobha ban download no ya ki admit card ki jongki da ko ba pilej ya ketika upsell link jong ka education department bat kabangan saburu hapo ka description box ki jonga baru lada don kinu ki candidate ki besyam jenjar ha ka ba pi download ya ki admit card ki jongpi subha ban lej mi syapo ki dayat ki bejan ki jongpi lane pila ru ban lej mi syapo ka office jong ka DERT ka badon hapo shillong harangkat bat ka acknowledgement slip lane pila ru ban shu email hau email address jong ka drt.meg@gmail.com bat saya turu ba pi syam jenjar lane pi pimla ban ya admit card ke jongpi kenang ba nakaliang jong ka office kan sale ya ke badon kam andre ke bakam pensuk ya pi ngenong hadin ba pila de ban page ya ni ka video ke jonga subha ban download no ya ka admit card ke jongpi bat lada pim tip subha ban page ya ni ka video bat ngalahi kai ha ni ka video ru kumno ba pin download ya ki admit card ke jongpi lomba ketika upselling jong ka DERT the page hang ni te parlok subhaban page bahaya gani ga video kumno nga download ya ka admit card ke jonga ti hangte type link na u Google search u jongpi te hangte hapo search bar subhaban type DERT te nakta sa search jadin bapila adap search kan sami kani ke page bat sa page hangto ka badon ka Department of Education Meghalaya lane DERT kani te klik hangto jadin bapila adap ban klik hangto kan sa pawi piang ni te klik hang ne bato notice board jadin bapila adap ban klik hangto bato notice board kanta sa scroll syapo pinyu hang ne bato notice for MTET arjar opsan download of admit card te klik hang ne te pinyu ya kani ka official notification jong ketika MTET exam te back hangto nang ta klik hang ne bato notice and circulars te sumha ban search korba bat ban page bat klik hang ne bato notice and circulars yang toru pinyu ya kani ka notification ka bong admit card for admission ka to tete but sa klik hang ne bato click here to download admit card DLED new te klik hang tu te kan lami pi syakane ka page te din ba kalami kane ka page one page room shaneng ngasu scroll hang ne handai kabanung kong hang ne pihak ban page ya ute u three lines na corner hang te kabdon syakal yang kamon te subah ban klik hang te pinyo kini ki option atali home ban downloads te klik hang ne bato downloads te kan salami pi syakane ka page te hakane page pinyo hang tu user verification ti pihak ban pendap hang ne ya u mobile number u jongpi ba pi ai ha kapor ba pi pendap ya application te lada umde utu unumbar u ba pi pendap ha kapor ba pile ya application kemud unumuan OTP sumbha ban akan mau ha pendap ya unumbar u ba pi ai ha kapor ba pi pendap ya application fi ge jongpi kenang ba un generate ya OTP bat hang ne pendap hang ne ya unumbar
Ti page hang ni ngan ni nang ta hadin bapila ada ban pendap nomor sependap ya ukapcha subhaban page ba ya ukapcha lagi di ki capital letter small letter lani ki number ya subhaban check wanum I space nang ta sa send OTP din sa generate UP OTP au ni number uba pi page hadin bapila yo OTP subhaban copy nang ta paste sang ni sa verify OTP din bapila ada ban verify kan mi pi ya kan ni ke page ni pi apply na kumta ka lower la ni na ka banta ka upper kan sa pau ni la da pi apply actually tiang ni directly la da pi kwa ban download application form download ang tu download acknowledgement download ka tu andre nga direct ngan download no ya ka admit card ke chunga ngan klik hang ne bato download admit card te page hang ni ngala yo ya kan ni ka admit card ke chunga te hadin kata sa screenshot ya kan ni lani sa sen cheki parlok sepa print kenang bapin la banra hakati ka singi arsan tarik banto ya ka exam MTET tangkatahi kublai shubon